1943. godine motore sam doživljavao kao nešto što vole drugi. Klinci, željni adrenalina, bajkeri s pričama iz mladosti. Sanjari koji traže slobodu na dva točka. Ja imao sam posao, porodicu, obaveze, motor. Nikad mi nije ni palo na pamet da bi ga mogao da vozim. Kupio sam svoj prvi motor, a ni slutio nisam da će mi taj trenutak promijeniti život. Sada, kad sednem na njega i okrenem ključ, više ne razmišljam o godinama, obavezama i strahovima, nego samo o putu ispred mene. Vjetar ti udara u lice, svet klizi pored tebe, a ja sam posle dugo vremena osjetio nešto što sam zaboravio. Čistu, sirovu slobodu. Voziti motor nije samo upravljanje dvotočkašem. To je osjećaj slobode, vjetar u kosi, adrenalin u venama i spoj čovjeka i mašine. To je način života. To je strast koja se ne može objasniti nikome ko to nikad nije osjetio. Zvuk motora, miris benzina, dodir ručica i vibracije ispod tebe. Sve to stvara posebnu vezu između vozača i mašine. Nikad nije kasno da otkriješ nešto što te pokreće, a mene sada pokreće motor. A gle ove ljepote sad, Milena, samo nam fali sunce još. Je bilo top. Leti. Izaći valjda i ono, da nas malo ugrije.
Šta još volim dok se vozam? Kao u ovom slučaju što naiđem na jedan dvorac, dignem dronu i snimim. A šta najviše, ama baš najviše volim, to je da stanem kraj nekog lijepog mjesta, nekog jezera, s finim pogledom, popijem čaj, kafu, odmorim dušu. To mi je nešto najslađe. Ovo je taj trenutak, kraj vode, u prirodi. Meni to donosi dubok osjećaj smirenosti i blagostanje moje duši. Priroda, a posebno voda, ima ritam koji podsjeća na unutrašnji sklad, zvuk valova, žubor potoka ili šum lišća umiruju moj um i tijelo. Pogotov pogled na vodu ili boravak u zelenilu smanjuje stres i napetost. A uz to da svjež zrak i prirodni krajolici pomažu u punjenju energije, smanjenju umora i povećavaju vitalnost. Ja imam osjećaj da mi boravak uz vodu pomaže da lakše isključim brige. Jesi li i ti među onima koji pronalaze unutarnji mir uz vodu?